اکا جانا، اپا جانا، خواهر جانا. من چند سال میشد که نابینا هستم. دو چشمم نمیبینم. بینی وقتی حقولی نفس کشی نمیتونم. روزه میشد که ویل گلی نمیدونم خوق میشد. من شکر میکنم و همین دو چشم نابینا داشته باشم. از شما احترام خواهش میکنم با ما یاردم گیرید. محمد دستگیر میکنم که اینه سرک بدارم. خاک گریتان زر گردن اینه هیچ کسان نشویتان. آن کسانی که خیر کرده نمیتونن اینه در حق و دعاگو باشن. آمین. الله اکبر. салом алайкум бародари аҳли ислом, тамошобинони канали хоҷи аъло. ман имрӯз бародаромон дар меҳмонӣ як нафар хоҳарамон ки фарзандашон маъюб буданд, чел ки дида истодаед, аз бинӣ нафас кишидан наметавонанд ва модарзод чашмошон нобино мебошад. барои ҷарроҳӣ маблағ лозим будааст. мана бо модаршон ҳозир гап мезананд. картое ки дар рӯи экран мондагӣ бародаро картҳои худошон мебошад. касое ки чанд қадаре ки метавонедтон бетараф навошедтон, саҳми худотонро гузоредтон, 100 рубл, 200 рубл, чанд қадаре метавонедтон ҳамакиса бародаро кӯмакотон расонедтон. ҳамин наворо мо тавонедтон ватсап гурӯҳҳо бипадилитса кунедтон, то ки дигар бародарҳоям фаҳманд, саҳми худошонро гузоранд. ман ҳозир инҷанда модарашон ҳозир гап мезананд. кадом ҳолатанда чӣ хел че ки дидосетон мана ин фарзандашон ан нафас кишидан наметавонанд. мана бо худотон мебинедтон. видео бо саброна то охир тамошо кунедтон, дастгирӣ кардану фаромӯш накунедтон. ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷикистон, ёру дӯстон ва мусофирону ҳамдиёрони азиз. ман як модари ҷигарсӯхта аз пишти ҳамин фарзанди азизам маҷбур шудам ки дар рӯ ба рӯи экран нишаста сухан кунам. фарзанди азизи ман 4 октябри 2005 таваллудшон ки ба синни 17 солагӣ расиданд, модарзод аз ду чашм маҳрум, бо бинӣ тамоман нафас кашида наметавонанд. мо кӯшиш карда будем ки дар хурдӣ ин касро табобат кунем, аммо духтурони лор то 18 солагӣ набояд ки ба ин кас расетон, бигзор 18 сола шаванд баъд мебинем гуфта буданд. дар вақти хоб бисёр душвориҳо мекашанд. хай ман модар ки ҳастам, аз пейшон мешавам, тез ташна мешаванд, лабошон бо малҳам мемолам, доим ҳалқоқ қоқ. барои ҳамин шукри худо 17 сола шуданд. бо назди духтуро рафтем, гуфтем чӣ кор кунем, мана бачи ман калон шуданд. моҳи душанбе роҳӣ карданд. моҳи октябр санаи 10 буд, ба душанбе рафтем. тамоми духтурои тоҷикистон диданд. гуфтанд хай агар личени мекунем ва оператсия гӯитон мекунем, 2 бор ё 3 бор бояд оператсия кунем, аз тарафи давлат маблағиша мегузаронанд. гуфтанду не ки барои мо кафолат надоданд. духтурони ҳиндустон барафтем ки онҳо ба як дидан томография кардем дар онҷо. мана амин қабул карда ки 27 октябранда духтурои ҳинд қабул карданд. ба ман 100% кафолат доданд. ин фарзанди ман ба осонӣ ҳамоқадор кардагӣ не ки акун бепул мекунанд. гуфта тоҷикистонанда барои кардан ман розӣ нашудам. духтурои ҳинд гуфтанд мо ҳамин дар ни 3 ҳафта як моҳанда як бор оператсия мекунем. худо хоҳад дар ни 3 ҳафтанда ин кас ба бинишон озодона нафас мекашанд, саломатишон нағз мешад. фақат ки танҳо дар ҳиндустон мекунем. барои ин ҷудоям маблағи калон гуфтанд. хай ман қурбатам намерасад барои ин маблағи тӯб кардан. $8,500 танҳо барои оператсия, бо $4,000 барои рафту омаду хурду хуроку дигар корҳо. гуфта худи ҳамон духтур ба ман ҳисоби китоб карда, доктор муҳаммед буданд, ҳамин тавсияро доданд. аз ҳамин сабаб ман маҷбур шудам ки аз ҳамаи шумоён ҳамдиёрони азиз, соҳибкорони азиз илтимосу хоҳиш мекунам барои ҷарроҳии ҳамин фарзанди ман дастгирӣ кунедтон. кӯмаки худро дариғ надоритон. он касоне ки ин видеоро мебинанду кӯмак карда наметавонанд, як дасти дуо бардоритон. шояд бо дуои шумоҳо, бо ягон хайрхоҳҳои дигар, бо ягон дастгирои дигаре мебинанду моро дастгирӣ мекунанд. илтимос аз ҳамаи шумоён боз илтимос мекунам ҳамчун модар
همین فرزندم رو برای لیچنی کردن دستگیری کنیتان. فقط بعد دستگیری همه شمایان نیاز داریم. السلام علیکم اکا جانا اپا جانا خواهر جانا. من توردیوف محمد عزیز سیلف 10 می باشم. من چند سال بشد که نابینا هستم. دو چشمم نمیبینم. بیلیاکتی حقانی نفس کشیدن نمیتونم. روز میشد که بیل گلیم نمیتونم کوق میشد یا کوبا بله که چیزا بلا خود خوبه برام دیگه میشد مشاهده میتونم. من شکر میکنم و همین دو چشم نابینا داشته باشم. همین خدا به شکر میکنم از دستگیری شما یا نیازمندم. از شما احترام خواهش میکنم و ما یاردم دهید. التماس کنم. ما برادرای عزیز، برادرای اهل اسلام چخیلی که دیدتون من مادرشون گپ زدن، من اینجا دودر عزیزمون خودشون گپ زدن برادرها. من این حجتایی که از طرف دکتر دادگی حقانه برادرها اینها همین کار محتاج بی‌طرف نشویتون برادرای من. همین ویدیو اگر کمک کردن نتونیتون ایمو واتساپ تمام گروه ها پدیلیتس کنیتون کوشش کنیتون ویدیو پهن شود. کسی که کمک کردن میتونن بی‌طرف نشویتون. چند قدر تونیتون همین کارتای خودشون دو تا کارت موندگی یا از بیربنک یا دوشنبه سیتی سهم خودتون رسونیتون. انشالله چند پول مبلغ جمع میشد با هم خیلی نوار میگیریم اچاتش با نوار کرده میدهیم برای شما. من با چخی که گپ زدن حقانه هم خیلی نفس کشیدن نمیتونن. نوبینا قریب 17-18 ساله برادرو بی‌طرف نشویتون سهم خودتون رسونیتون. انشالله یک دهتون 1000 میگیریتون. خداوند هر یکتون مشکلاتون آسان گردانه. در حق همین ها دوگو باشیتون. ایلم صد بدرایتان برادرو خواهرو اپا 10 تالتیت 1000 تالتیت ایلم هیچ کسانش ویتان ما دستگیر میکنیم. ایلم صد بدرو خاک گریتان زر گردد ایلم هیچ کسان نشویتان. آن کسانی که خیر کرده نمیتونن ایلم در حق ما دوگو باشن. آمین. الله اکبر.